keblei pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta kesengi kilong. Penclur ki arkin hon banchna dawai kinbat ban sumar ya kejingker ni drop. Rai kinong hikai ban hikai di kiselbes rim kiselbes thamai ki NEP. Bashim kia unong ni kmat yo telong ki South di kishnong. Bat penni perthai ki samla ya ki kali kamai arshaka na kejela neglaya. Bat mintang in pa shiki kubor bakham banya. Kum shibenta ka jingra ke yo mau mer ba arpusan snem lani ka jubilee rupa jong gador barshnong maukhar ka seng samla maukhar harumkat ka jinge trelang bat ka NRE Pageant India Private Limited hene kasngi ka lapelong ye ka program halor ka jingpen sngo tho pat ba halor udrok bat kum no ban thau kilat kilinti ban penlat ye ki bala kerni hau ni ujingdi lingba ka jingpen dan kam de ki dawai kin bat ki bala ban chnahi halaying la sem. Ya kate ka program pen sngo tho pat ba lapelong ha ka community hall jong ka maukhar bat ka kongsan ha ka ni kasngi ka de ka kong CD lingwa ka bade ka director ka tanat social welfare. Haba ajing kren kum ka kongsan ha ka te kasngi ka kong CD lingwa ka loong bakat kum ka jingwat benya da ka tanat ka kot ka kia ka badang shulap shen kalalap baka jingyap kilong kami ki bapun bat ki bala dep ban khakun ka kiyo bha namar kambyang ka bam ka di bat ki dawai dashin ki batay ya kamet ka phat jongka. Hakatay kasngi la yoru ya kajingkren pli pat pa ya katay ka program now president ka seng samla maukhar uba Daniel Singay kajingpen sngo tho pat ba halor udrok na uba Truman Basayomot ubaday psychologist DMPH East Khasi Hills Mimhans. Shushu hakatay kasngi laya don ru ka jingpen I kumno banchnahi ki dawai kinbat haying asem na kabenta ki tu ki breu ki bala kirni hau ni ujingdi bala le ru tenzing sering ubaday ayurveda practitioner naturopathy na USA New York bat ki program. So can I go to the training because we just use it to ashwagandha. This is known as an Asian ginseng, which is very useful for at least for everything, but especially for the drug abusers and drug addicted. This is a plant. I hope it will get released from stress and anxiety. Lower blood sugar and fats, increase muscles and strength, sharpen memories and focus. It sharpens your memory so that you can get out from the bad. Because when you consume drug, your brain gets numb, stop working. That's why it sharpens your memory. It supports your heart. Your heart starts breathing less when you have consumed drug, or it starts breathing more than the period. So it helps to help healthy hearts. Can you? Yeah, this is technology, which most of us we use in household for having as a appetizer, but actually it's good metabolism for your digestion systems. It helps you lower blood pressure, improve your digestion, reduce speed, helps to protect heart, blood circulation, because when you consume drug, your blood circulation sometimes goes high and goes down. So that's why it will help to normalize your blood circulation, reduce stress, boost energy, help these joint pains. If drug abusers, they have the joint pains all of these, so it helps to be everything from that. Okay, passion fruit, I think everyone has seen that one is one the property of passion fruits which we have inside this is all the properties which are showing some similarity to one another. So anxiety and sleep problem helps. Drug addicted have sleep problem, you don't sleep at one time, sometimes sleep at daytime, sometimes sleep at night time. So helps heart breathing and another most incidents for the woman, helps from pain, get relief from attention and effect. Because drug addict they have only one addiction, so it will affect hyper disorders, helps for skin and blood, that's for the skin and blood. So let's go for that. There are stable leaf. This is also a herb, which is actually used for the addicted. The property of this which we have is prevent loss, weight loss, help to prevent cancer, AIDS and managing diabetes, use of treating enzyme and diabetes, helps to prevent cavities and disease, alternating blood
pressure, boost bones health, and reduce risk of autism. So these are everything properties which we need for the drug addicted people to regain what they have lost from benzodiazepine use. That's all. That's all. So yeah, this is the recipe which we make prepare for the drug addicted. Ashwagandha 100 grams, ajwain 100 grams, curry paper 20 grams, passion fruit 10 grams, and steel leaves 5 grams. And this is the prescription for the drug which we need to consume. For 1 to 2 years, 1 teaspoon, 3 to 6, 1 teaspoon twice a day. 6 to 10 years, 2 tablespoons twice a day. That's morning and evening. And we have one ajwain. We will know the chew also. So that when the chew ajwain, they release the oil, so that they will forget about that. So these are the things. So show demonstration. We do some demonstration to everyone, so that they can prepare. Those who cannot consume powder, they can let them take it and sweet. Two teaspoons, that's equal to 1 tablespoon. Yeah, it's ajwain. Same, ajwain 2 teaspoons. 1 teaspoon passion fruit, 1 teaspoon of steel leaves, and half teaspoon of chili pepper, half teaspoon of chili pepper. Let it boil for till it becomes powder. See. So these are the ones, the herbs which I use. You take a mic from me. Mic. Addictions, they come in look first, steel leaf, ajwain, ashwagandha, red chili pepper, and passion fruit seeds. So what we do, we combine all this together as powder and make a combination of one compound. We give to the drug addicted. It depends on the person who is regarding how long is it consuming. So regarding that, we give them wisdom. So these are the form things to show you how to make it as a chewable. Instead of we use white, we let them chew it. And because of that combination of the property, it will help you for him to reject the drug.
Kamiglai College Teachers Association kalarai ban beteng no ya kajing shim kelas ya ki kena pulih jangka first semester Henry kan ajing hikai ya ki kena pulih jangka hapok jangka old syllabus hapok ke new syllabus jangka NEP. General Secretary ke NEP Dr. A.W. Rani uloong bikin shim kelas da kabayat bat hikai bet hapok jangka syllabus berim. Loong bakadaw bikin shim da ka old syllabus kadai namar bakim itho ya ke NEP namar bakadai kabala shupin terekam bean. Uloong baka MCTA kan persyak ban penterekam ya ke National Education Policy bat ladawa badai ban penkelai ke notification bala penmi da ka nehu namar bala shupin bor bakin numla ban pediang ya ke NEP. General Secretary ke MCTA Dr. A.W. Rani uloong ru baka jengeki jengki kandang yai ne bat kinum pat tre ban ya tre lang bat ke university hakan nu ke benta. Kajing sisa ngim da kami lenti kajing ekran berubah sensoror nomor kata gambaran jimun. Kajing pak jungi subah sensoror kalong bet ya katu ke representation bangi ong yu ba urweng no mardor ya katu ka notification ke bawah ya kata atarik jong Julai ke. Niu ya katu pun ka jing penterekam dian ka jing pentian jubor hati colleges ke jongi ya kaneka National Education Policy. Tengingi persyak baik katu pada mentarang bidangnya persyak itu. Tikuman su pentip sapi media hakakannya utering ngira pelong biang ya kowe ke jingalang jongi kumbeseng bat hang tu ngila ya akses ya kaneka movement ke jongi ke bangi agar teng kanon cooperation movement. Kadi kanon cooperation movement ke balasdang nadu kasi tarik jong benai Ogos bangila sange ban sim kelas iki fase semester. Bat hadu kanyo tarik kata kalapteng. Hadir kene ka kanyo tarik bade ngila ya kren biang balniong ba. Namar ba ya kene ka isu ke jongi kim syam sengam. Abangil ong tu naik penterekam jubor ya kene ka NEP ruki ya penterekam. Kanyo tarik ngila sim da kowe ke senjam ba kata kalong ba menta ngigi di khot kum kaseng jong kaseng ka ke kaseng MCTA ngin ya let no syaki kamera kelas bat ngin sedang no ban sim ya kini ki fase semester classes tang ba ngin sim bet hapo jong ka old syllabus nginum tere ban sim kelas hapo jong ka NEP dan ke new syllabus kepada hapo jong ka NEP ke ini sim be ya kelas jong ka BA fase semester BA ini ki fase semester berapa ke science arts berapa ini sedang sim no atau bangin sim naka old syllabus balai karena kolong ba ya ka NEP na galang jong ikut kaseng ngim itu nama kadai kabala penterekam bian kabala supintian jubor tingim priang ya kata ke namar baik kini kena yo kido namar bala sange kata sengi ngine sim biang ya ngine sim no ka kelas tamangin sim naka ul syllabus namar ba la penrung kelas ya kiru bis haka ul syllabus ina check iki website ina check iki admission process jumbar pa di colleges la penrung ya ki syaka 3 year program kemudian nak bentalai sedang bagi kuliah apa jom syllabus apa jom sistem. Kena mata dah ini simru ya kelas apa jom syllabus. Pada kajing sisa namar bakaton lele kene ke NCM bangin sedang ya kene ke NEP kalau anang kamstan tekan dadang ngele pada pokok syllabus mata kanang kamsut yang ngele pendek ke kursus lu buat agak puar kelaya sekemat terakhir. Henry kabangan suka berkatip sepi media di perlu PPP yang bagian di media kalau mana ke MCTA ngila sim sekarang bangin sedang sim kelas no ngila sedang nado hatrik bangin sim 4 tambah kani ke movement juga ke NCM karena kan non cooperation movement kani kamu bang nyimpat tre hibannya trelang ber ke university hakabai ber ke NEP hakano kuno ke betah kata dengan keren beda ke bahasa lebih juga an kibaya de ke prosedur kan gino kibaya sabar juga an kabam la di maki king kibuara ai ke diploma ngiling ya ai keleti kepada ini ya ai keleti kepada ini dia la admit yaki haka ul system haka ul syllabus bila check iki website ke jungki kenap maki ki kenaru kitip ya kata bat haka jing sisa ki kenaru kelas tang sutu menta bala penterekam ya kene ke NEP la smutu baka jing hikai ka education bekenyo kanong kabam janai kanong kabak hawot namar wat kinong hikai wat de colleges ko gon kempat smutu ha ya ka ai bagi de bele ben hikai kamtam bagi de kesuk ki batmai de jing hikai kanong kabak hawot tingim kwa ban aya ka jing hikai ka pamdon quality students te kum bakalong mentahi kum bangil ya keren ado bastang kandang bhai bangin simbe ngira tepat iki principal superior long bala nginya pentrikam beda ketika
Hadirin bagi South Li Kishnong kilalap ya ketelong kabe idon kalat ban shnano da ketop penlong ha kabenta klau jang karngi jen riu lau jen riu nong thamai shilong kilapai kmat chu MDC kini kathan ubala tip lang khar kongor ban panjing rap ling ba ke MDC scheme. Hadirin bau MDC ula penyo ek scheme ban chnai ke dam penlang ling ba ka mang tingka jang ka 15 Finance Commission ha ka jinglut ke bakot khatsan lak tingka menta lala ban pendap ya kini ke dam ya ka bala plipat baru da ubat latip lang khar kongor ha ka jingelang ka balingkot ka bala pelong ha kini ke jaka klau ha ka khat kendai terik mentau penai nailar arjar apulai ha kini ke jingelang plipat ba ya kini ke check dam lai don ringkat kirang ba shnong bat kinong kit kam shnong jang barok South Li Kishnong kiba inyo na kini ke telong bakentup ya ke shnong lau jen riu nong krim lum pengat bat ke shnong lum sok po. Sausnong melapli mendaksi boleh sibuk. Wan sabang so wan rema wan kejap na orang tu yang buat nama siang yang yang kejap oh wan seperti baik dan terak oh orang lah ya terak lah betul menen tetap di kelahiran tetapnya kelahiran tinggal di kau ini scheme no ketika antai scheme no 15 Finance Commission tengah sampai ke scheme kau sudah kasan lak pasina ketika check down de ngala pai proposal ki pa na so shnong bat klayo ek proposal ba gila sanctioning di scheme lama ka antai grant ka second installment bagi layo ek kasan lak di scheme kadu kene bolong medasi de ke kishnong ban sam nong I sausno ke belau himne ke langsung rio nok riam lum sopo buat ya lepunga de kai ke pelong ye pi ba pinu para ne ke skim pi e ba ka dai ke jingkar do ne balai ne I ba ka krisis ha po nok mai ke ko ko kong sam don mar ko bam di ke ko de ko sam hi jong man khriang de ki sausno I de bon hi ke jing ut ba kat chapang ade ka no ko meeting ne ga yeng ki pengilit ikan du gong ki wo chapa ko beri wong san pi te wan pak ari proposal pat ngila laban sina kam ni nam dai so strong ba ka ji do ko pi omne ba ka konsensus je pi galan kan nyo tali kishnong kai ka bah nam ta jung ki pa bere ba ni ka ju ka bat ko mi no ki pi nga among minang mi khat mata jan arkus nam kilan kishnong ngalap yang hi scheme sebagai proposal dan ki schemes ke ba na 15 finance naga 12 finance hagi sistem gumcha ki don kishnong bangela biang ko top ki kat to kat ni kishnong kan li kishnong rai yang borok ban ndap hi rai nga shimbai kawai hin kawai mentang la don bok mi yo so kishnong long da ni schemes ban kham pensuk ya kalik kawan ki pat ba bat ban kloi kalik kawan jangki kham tam hakum kini kisngi bala jur than ka jing dheng kali kabalawan ra ru ka jing ka bajur habaya de bat kalik kawan jangki bat kum shiben taru ban longkum kalat ai kam ye ki bopon ki samla ki basong klem kam klem jang nakaliang ki kat tu kat ningut ki samla ki bala seng ya kawai kalat kamai lingba ki arshaka bat lai shaka lani auto ki bapendon kam tang di ki electronic ban kamai kit ki passengers ban lit bo lit shaw kat shibaki jaka beki don kam kabala tip kerteng Daka Jets 24/7 bike taxi aggregator kabala pelat pat ba daka kong Patricia Mukim kabadairu kawai na ka editor ka kot kubor the Shillong Times ya kani ka Jet 24/7 laseng bat ya lam hi do samla pins kemlang yuria ubalong hakajuk kapor managing director kani ka Jets 24/7 kadairu kasin ka beningkong kaban penmi hi de kisamla jong ka jela na ka bentaban ai ka jing shakri ka papakai ki pat ba nong shong shnong ka jela
Bat ikini ki kali kamai la ban shu apply online tang da ka app Jets 24/7 ka ban penye kendu iki passenger bat driver tang lingba ka online. 27 we sedang hausnya arja Akbar April but ya tadi ke upaya yang ini kasih upaya minta ila support kumba sisnam tam te kajing ni jong ini ke Jets 24/7 we kong sha today na ada unemployment kum sanga aba ipet ya kejela la subway snap ban adu muda ni patyo yung aggregator pwede na kani kejela kum sanga asyim ya kani ka kasenjam ng Mitch Kman ang permit ya first aggregator aste jong Meghalaya kung ka team wilayah trade stop made start musim wilayah trade stop but masuk kemen pangasungguh yang baru ke team jumpa Jets 24/7 nambah dengan tray lang ialah penolong dan penolong makalong kita kung aggregators ako mensyukur kemudian ide ka technological startup kaba connect yang passenger but rider ni iwan train juga ide ki aggregator train sistem menolong ini kajeng temu kajeng minta kasih bangsa jengken mau nomor ba inyo on launch but kindiak na syukwa ban syukentip pat ba minta kasih ru impat yo ban launch ki ICE based two-wheelers vehicle in penangkam yo ban launch tanya di electric vehicle like scooty electric na kerpa impat ba kin slow ladang na kan ay kata kajeng syakri pura nama ba impat yo ban launch komplek ya baru ki scooty dan yo tanya ki electric scooty kita kemudian di ay komplek ya baru aslam hanga kuma mo balaitin bangim yo ya kino ki bangle kini kakam aggregator ni bangin suk mangi ki patpa it works both ways kini yo kamay ngiru yo ki suk but kadang kajing longsnan kadang aggregator naman balay pindapat pindasim Uber sa po dari Bombay ni lapoy be katuka ayu kadro jong driver but everything ka number jong nanta pila de shong pila de siru pila ban ayu te ban mark you to driver was he good was he bad was he ta te kamot ki snow long syan ken ni ki basyong ha katuka ka taksi ne ka auto ne ka scooty te kawai ka banga snow day ban ong kran na dumune ba ibang scan iong hana banga ngam shlan ba ban kran nga snow shakti naman la ya shem gun kijing ba habaya day ba kasaka reina ngong ba you have to be confident you have to develop that self confidence we have to show them that we mean business. Kita bandol ke proposal ke babiang, ke business model ke babiang, ke revenue model ke babiang. Dalam adon itu balai kin penjenjang ini. Mo, te kata kadai kawai. You have to have commitment. Commitment is very important, which means a lot of hard work. And this world is very competitive. Ilaktif ni. Kani ke jingim ke pemerintah, kemudian juga jingim ke pasuk ke mensyua, ke mensyua tegi wan wat na yen ban aikam. Mentah te lakoi jingim but ni osno barabor bu chief minister omba ngimla syu ban aikam. Kasonggar kam la syu ban sengkam. Te mentah ke bangila ban le kalong tang bangin tre daladi. Sarai. Go! Go, guys, go! 6 5 4 3 2 1
Hadin ke jingkan tiu ke nam ke buram deki lai puwe ngut ki samla jong snong nongpo da ke bawan syakmat haki kerdan puli beper bat ki kun samla ki balawan rak medal ha ke jing yakop syabar ke district bat ke jela ke sing samla nongpo proper ke lepen kup buram iki da ke kiu irat award ke bala pelong menta ke sengi haying darbar hall nongpo. Kini kejing temu jong keseng samla ban penkup buram miki ni kilai puwe ngut ki samla kedai ru kejing ang not ban pencelur bat ban aimen si miki bekin nang beteng ban le bah kejing puli bekejing le akai ki pakham celor. Ha kini kesengi lesaki kejing wane shimentalang do Emily ke nongpo uba Miril Bon Seim ha kejing don rengkat uba Gordon Tham dekot ke Apex Council senjuk keseng samla snong sengkemi uba Sylvester Minsong rang ba snong ke nongpo u Presiden keseng samla samla lumlang shilla kidkhot ke dorbar shnong nongpo ki kimi ki pa jeng samla puli lembat kidkhot jeng seng samla nongpo haba ajing kren ha kete kesngi nakaliang ki nongkren kila ai ke jingero e keseng samla nongpo bakalala ban penlongkum kini ki program ke belongkum kawai ni ki dak bat UE bat ban penpawi ki jing 3 minot jeng kini ki samla puli Syuk kila ai min sim ru ki samla puli bekidei benang yai minot syuk berkin nang yai shempang hakajing im jongki. Kalau hal yang contribution kabar ni not senyang. Lain ni pas mah kita puli ni dah kai mah kita dah kai sport sebab tu lagi benar. Habadan bar recognize. Habadan kependan kurang. Kalau kemenang ai musim menang encourage. Dia pilih ni lah. Bagi supplement, maka dia buat kalian kunci di awal ni sebulan ini beliau ada yang Islam ke awal. Abadan recognize bahawa itu yang dikristom gedungki. Itu ikan. I would akan I Muslim. Bagi scam ni, tiba dia yang awal nanti bertanya okey. Agak ini pak cakap ni. Ejin wat, ejin nang ejin start, ejin tip. Kamdan bertak. Ini orang bagi lakut ke MA, PhD, research, dan lakut ke kuliah. Perwat yang jadi start, perwat yang di chef di berper putih, kalau online putih. Nah, jadi di orang tahu. Kalau orang nikmat tentang masuk kan nanti kita di orang lek research PhD tentang ni pun universiti kita sebenarnya di orang lek research tentang mana boleh PhD sudah orang yang kami hidup kuat saya hidup begini sehingga karena dia orang muda persu ngapun kap maksud ngapun kap ngapun kantor yang ini regular classes dan yang research baru tak ada still tidak dilihat bagi persian. Kamu kalau unlimited, kejiwaan diri nanti di start macam kamu menolong kalau melihat lakut antara dari dan dong beyond keberkahan Tuhan disebut. Ibarat khamsan ya, ibarat sedang berkursu beliau PhD bila disebut. Online demo, bersuki ka dengan di start lami samjuli tempat kur. Penuan yang dikenal dari Islam. Di tempat kata, Muslim Muslim dan lebih pada kursu sekali sebelum kita. Hantam di pada kuliah mentah, kemudian wan yang ke National Education Policy mentah ke tempat, apakah sistem dan fair, dan menolong cukup mencuat, di kompiah di kelas, ini kita di kurs, pada kontraktor, lagi undergraduate, lagi postgraduate. Kita pergi kelas itu, nak kita di kurs sebagai kuliah. Di padang pas ya ke kelas 12, kita berkurs undergraduate, ada MCUT, dalam pas itu nak kurs dalam pendidikan fully learner spirit ya ke education policy ke bermain ini, ke sistem tersebut. Maka ya polisi baru dia mengelang kuasa Tuhan. Hidup kita, hidup kelajuan kuasa Tuhan. Kalau hidup boleh.
Ka Research Cell jangka Khasi Janta Welfare Association haka khat kendai terik unailar arjar arpulai kalapun kop burom yo Father Barnes Mauri SDP harungkat bat laingut kiwe pat kiriu krau perkhat jangkari Khasi Janta ki bekentup ye kong Sweetimon Rinja uba soren kongsit bat uba PT Marwen na kebenta ke jing nok sin yang jengki haka thok katar haka jela Khasi Janta jengi. Antang yo yang kajut goban iba PD Marwen. Anta yang iba soren kongsit. Kisim dari kapti ke bajur ke pagi ini yang dimakan. Hak jingkren ban pediang ya kejing penkop buram yu u Father Barnes ula benyau nomor bun ki beriu minta kila klet ya ke akor ke buram kejing tip beriu tip lay bat kim patiau syuk ban kamai ya ke hok. Kum tau la ai mensim yikiwe beki day ban e ya la ka culture bat ya ke imlang saalang jangkari Khasi Janta klem dadu jingkermen. Te kajing tho jungai ya bagi shisha kadai buat ya na koi kaliang kadai ka tho kanyam tho ki kadai shpun theology shpun kanyam ji kanyam banta doktor kadai na gawe kaliang bat na tho na ka banta ka jadi Khasi jungi nomor nitip hi baka tho katar kelang badan kambang na banta ka jiwai jaga juga jadi real lemba ka tho katar la bano ka jadi ko kiu kumbau lung Dicilia soong ke tien ke te ke jadi ring, dekat ni haban ke kiu ke thua ke tagi jungi, ke jing thua jungi kalau berbor bro aliang ke thua ke Khasi, thua ke paring, ke kikot bang thua ke paring sepang culture Khasi, dan kibri bohong boleh pito paring dengar bang ba, namun ni thua ke paring buat kiwi kita jadi ring kin yo puli lang ye ke jing lu spa juga culture jungi, kalau tu thua Khasi tamu tangki Khasi puli, bel dang thua ke paring Bukan bagi beriu ki bamdai ki Khasi ki on puli hak tu kaliang ngilaban pun piang i spa jeng culture jungi segi bai bagi beriu mengati bagi don ki kot junga ki menta kiba ya bagi hagi college university bat ki don ki kot bagi haban print biang ki don kam tum kawai ki kot ki don kam ko ka university ha MCU mereka di Jepang Khasi ethics kamut ka tu kai rap di kibrio kiwi jai brio bakin tip kan ka spa kondo juga culture jengi mana kalian juga culture Khasi ngila ni don pun ki go ha ki bang ngila ban terwai kai ka pertai berkowe de kata ka penlong ngaru ban tho ini ki kot kan paring kenalo kita ko tho ki hak tin Khasi ru kita ki kot mangadang ye tho ai ngadang kemen ban nang la ban tho shu ni se kmat kamon ki kot si lai program kita don ki artikel dan thua ki journal ki review kala wanong ba kajing susi kalong ba kajaj review jingi menta i ba kini ka pateng ka menta ki khana ki samla jingi ki labet ki la jong ko bun kim tip shu bang ka jong ko sha pingteng pikli ki ba dei ba ko sha kim tip wadi kin Khasi ru fitte bi menta bun ki bam nang ba ban keren kin Khasi ru mo te kani kadi shisha ka basungsi ba bangi I kani kalong shisha ka ngila barong kalong kum shisha ko badum nam ta ka jadi jingi nakata pa iban penslori ki samla jingi bakin ie jala culture bakin keren lagi jong kitin bakin long ri baslur ban tho ikot lagi jong kitin ban roi kitin kelit bat ngide ban ie jala culture rangim ie jala ka jong culture on ngidu ru ya kata identity kata long do long dal juga jadi jingi makam ko culture dan jadi lah. Oh, kini ko bamentaksi ai men sim shu yang ni kawai ka ngadang doni ki kot banang prekre mata ngadang tho
kawai gede kot nyam dengan pemkrian antara ke diocese archdiocese jungi antara gede ke kot ke bakam he dengan simpor kata kalau kata ngidon ki kot ki bang hab revise ki kot barim bang hab revise bang hab reprint yang ya kata ke kita bang le entah kawai ka khasi and natural environment itu ahli ki yad bagi school Jelasnya nama Rufi lah kami ngam dulu, boleh berkeetik kasih. Orang bertanya kan no kerja ini jang tidak saya kor keburam kor lagi kasih. Apa kiran sebang kata, bila orang ke jadi dia jengi minta pating minta kila klet sisa kita ke hok kesot ke ba don ko ke ethics jengi mak kasih itu ba ke jadi dia kasih don kata ke ethics ba kodol orang kamai ke hok minta tip kur tip ka tip buram tip akor minta tip beli tu beli itu berkai kide ki ethics jong kasih jongi Andrei dapat juga jinglong juga diberi mentapan ni iba kilas taman klet kita kim tip syu ko hok kesot kim tip syu ki kurgi kharu ting ting husin pun kim tip syu ti taru ya ka buram ka kor pun kila klet tip beri tu beli kim tip syu man kamai ko hok ru mental aduslat dunan pun ki beri kim kamai syu ko hok ma kila kamai dekat hok ya ketu kedai ga ke ba ta ke jang ge jingi amar long shua jingi la bot ye kata ka hukum ke komandan bulabu man kamai ko hok tu kedai kisah ke baya haba pat ke jingi ka ju balang kristan ka uji suri ka ke jui dengan tarai la ringi bodi ke tu rempep balangi long kristan kenaru kamut ngidang bat iga ya ko hok jong kasih ke balangi bodi ka jingi ka ju kasih kamai ko hok long bodi ka jingi ka ju uji suri kama ka ya haba ju ko wi ka ba si ja ngi jongi ka ba ngi ka ba itanat kedai ko wi ba ni don katu ke jingga data ka syukur jaga tu jing ya dekur ka skam ba ding jing ima ngi ja bini khasi jing bagi dang ye itu ikur ki kai dang ya jan dang ya rap yu we pat ngi dang don katu jing solem yu we pat tam lagi ni jing ja ka susi iman ka ka ya rap ya subrab lang itu ki ba ngi don ka masyari nong we syari pareng kim don mong katu ki itu kila long individual kila long mar we bengi shani don itu kam sin yala bagi tri lang on don lang on rap lang we pat trai itu gede ba ko itna ba ngamdo jing kerman ban jing ngai ibadan pun ke samla mentaro kiba sedang men km yang ka jing mensin idri pada ki ban benek ban sai ke di kusur jongi kum kan uksan ip da bun bagi samla jongi kibla don interest akini ban tem khasi jing loi khasi itu gede koi kalat ban penim ke jai menteri cultural jong ya ketu gede koi ke ba ngai ke long dak ke ba long ke pernai mo untuk jai menteri nata nadon nadin itu dan bun ti gue ki samla bangi badan sisa ke jing ye ja kari ki batri nam ta ga jing aju kari teng dak taw nga threng ngim de bandu jing kan dan hoi ki don ki basniu le wala katar ni kerman ni batin ni jing ha ke kubur ke bang ku aban ai ye ki samla ke khasi bana jingi mo andi ke de kan ni bangi de ban ye jala ka kosho mo ban yang hatu kan ngrim ju ka kosho ni ho ni ima ka prathai ka manta ka bani ni sha influencer bon ki kosho ju ka prathai man tangin ma ban kiari kata anai ka bukong san ka long bangin yang pat ala hatu ka nongrim ju ka kosho le jong ho ngin sim mi ki ba bha ka bangila ban yo na ki kosho ni ngim dei ban bandu la ka jong ya ka nongrim le ngim de bandu kumba matama kan di ong mo na bakran spang ki kosho ong na play ya ki jing khang ka kamera jonga na aila di kil air na keleng ke direction bakin be ya na ngam aila di ki bakin jenrat inga na ka kuma ngade ban ne ka nongrim kosho le jong ho ngi sim mi ki ba bha na ki kosho ngam dei ba bandu ila Kakenhun jong MLA na Ramrai Jerngam RG Momen kabadai ru kakenhun independent hadin bikilayo ban Punjab Don Buram yu RG Momen kum ukar tong shimet hake election MLA kabala dep minta kakenti kini kakenhun kala perkhat ban sei ukar tong uban yakun ya ke MDC na Ramrai Jerngam constituency ya kini kajingelang jong kakenhun independent na Ramrai layo ban penlong minta kasengi hayo Ramrai ha kabalai don ringkat lang MLA uba RG Momen kinong kit kam bah khmat jong kani ka kinhon kinong krisyan jong MLA bat kiwe de na katay ka jingyalang kalami ru kasur baki ibit bat mon yo ba bi ai nong sit
ba ulong uwi na kinong Krisyan jong MLA ba unlong kumukurtong na kabenta ke election MDC siya kakasil sa Autonomous District Council kaban salong Henry nakaliang jong MLA uba RG Mumin umpat dakwa ban kerenchay ba u imon bat ibit yano Henry uloong ba ukurtong MDC unday bet ubriw na rambray rai ka ba resolution ka ba fishim ta sini na kaliang jong adu kanu kam na kanu don jinge ngitrelang lilang kanu don ngaru klem batnang pa politics tang ba ngaru lilang na yaki mo giniru kat pa goa nga kat pala nga persang banyara yaki kumbangi adikte ba ibabu biay nong sejmo indon gijing tumu ba ni kun kum kartong MDC te nagaling di PP don em ga jing Krisyan nagalang jong hadu monta election ru dang jingai tang ba nagalang jong ado kwa balat briu na ramrai mo kun MDC dang kata nang ba isna na ibiwina tang ba kwa balat kandidat na ramrai tang desa nagalang jong Malaysia nam sumrai bakwa ya election ndrai ajulong supporter jong parti per pada borok bat ba menta abangi Krisyan yu arju mumin lopoi sa katong jong job de nakalang jong pa ang nut nga bangan yele ya ka election MDC lo kata kanong rim bangan susnap ya kata ru kamlong nga hapan ko mu ilade ban simbi ka kerai banga haban ikun ya ka MDC election al cara pasal de kata om i harono i start ring i lo ke start ke dalam jong blay wana jong ta kalong rai ke jong apa ni berkata te nakaliang jong usar aju min umpan amat ong mar ba kapor kampade i ba kapor kan sabatai kata bat ngangai skam ba kerteng kan sepahi hakim naik wana kasin jam kabangi rai minta kasih kalong ba babun kila kwa ban tipno dia kata ka por la onyele ek MDC ni omele rum tabnai ajar pusau rai bangan syukran marwai ya kata ka sidom rai la hot committee nila ban percaya we di we pa ya kata ban ong ba haba udon we na ramrai na ka NPP la ban don deki we giro rai haba ka election abang election kasong hukut ba nganam la bat ong bang kam try banga kan mano ya ke election nai i ak jing start jong ba yan no bikin dia nak leo junga kermen scam banga don phong pan job election banga kumba kapau mene na kinong kren hang tu babuni ke bakren kapan pau ya ka keteng junga nai nang isarlo udang pap muncul ban jawab sai tenai wala kataru kapor ka sabatai bat dak tu ki khubor ngila poi sha ka bakut tak hadu bengdai syam yang kuble shibon